onondifundela nje ndiyohlala phansi 2 minutes andizothatha kwa 10 minutes. Hallelujah. Sentethile mna ndagqiba ndabonakala. Ncwadi kaJeremiya 51 verse 50. Fundela nje verse 50. Noba umfundi wangamgqibi naye. Jeremiya esengicinga ndiyohlala phansi bamonakala ngingalindelanga uphakama. Indoda nokwethanda ukondliwa kendondliwe. Cela unifundele mamam. Nina nisindileyo ekreleni yimkani ningaphozisi maseko. Cela unifundele ngalencwele. Nina nisindileyo ekreleni hambani musanukuma. Nina nisindileyo ekreleni hambani ningemi. Andazi ke noba bakhona abantu abasindileyo apha kulo 2025. Zenzekile izinto abantu basinda ku 2025. Nenze nje into enzekile empilweni yakho wasinda. Lithi iBhayibheli namhlanje mka ungemi. Andazi noba umhlaba uzafuna ubheke emva. Kodwa iBhayibheli lithi nina nisindileyo ekreleni. Ikrele into ebukhali ngapha nangapha. Wena usindile wena. Ku 2025 wasinda. Nithi nje ndinijongene nawe. Mhlawumbe uphakathiwe kunje kodwa wasinda.